Prisutni mali na hodu posluhať o menu, víri, jaziku, pismenosti, obrazovanju, o priseľovanju Rusnacoh i obstavinohu u Horskej, o perších znakoh ich kulturnoho nacionalnoho preporodu. Prepodavanje trimal profesor dr. Janko Ramač. Tema obsjažna, ali je poneže Verbašanoh interesovalo i priseľovanje Rusnacoh do staroho Verbasu, profesor i toto potolkoval. Bešodoval o veljkej teritoriji, o šljobodzene i o Turkoh, ko tu trebalo perše naseljic i ožic privredni život. Rusnaci počali prihoditi skolo polovke 18. viku po pisanej dohvarki. Prihoda často hľadajući robotu. Znači, hľadajući robotu, obično jak sezonski robotniki, a tu naiste za takih šebulo doz roboti, znači košić žito i cošicko robeli, a da jedni, keď tu našli robotu i ostavaju, to znači to ti perši, co tu prihoda. Takže od polovky 18. viku neprerivno u Bački zvekšuje číslo Rusnacoh, keľo s tým, da poviem, priseľovanjem še nových žiteľov, teľo už i so prirodným prirostom. Toto prepodavanje u Karpatoh u Verbaše je jedna z perših konkretnih akcija ruske inicijativi. Poneže postaveni velji pitanja i započati velji temi, profesor Janko Ramač obecal, že še take sotrudnjstvo i prepodavanja predlužaju nadalje.